سیهام باچو کچک ji gundê xana serê yê girêdayî bajarê Dêrikê ye. Yekem qehwexaneya taybet a jinan bi navê Sîso li nava Midya Molê li bajarê Girkêlekê vekiriye. Di qehwexaneyê de ve xwarinên cûr bi cûr yên germ, sar, avên fêkî û koktêl bi nirxekî berbiçav tên firotin û pêşkêşkirin. Sîham ji Rojava TV de diyar kir ku fikra vê projeyê ket bala wê ji ber tu cihên taybet ji bo jinan tunebûn. Ji ber vê yekê biryar da ku projeyeke taybet bo jinan ku bikarîbin bi rehetî dema xwe lê derbas bikin û ji tengasiyê jiyana rojane dûr bikevin derkete holê. صالوني فكرة كتب على عمده مثلا شكاچكارا كافيتيريا وكا مثلا قالك كتشكتينا في دركي تخازن مثلا دمينا سريا ودارا وتشتا وهكا يعني عرق الاجوار تشيد بن سربيواتينا في دري هي سعر خد منين حتى دمشن صعوباتي زبينم والله خد بس ريتني يعني قالك برين هاوكا قلتي معزوطه وكان بهابون بس نها بهابون ناس مجبور مدركه مسريا ورم والله سیهام آنی زمان کوژین بوین و ایراده خو نکارن بگودن و رخنه جواکی جخون و آرمان جخو دور بکوین. رجنك هايش كاتشكك هر تخاز يعني خبيش ده بلا خبيش ده بده يعني بلا نبيجي استرسم سر ايرو صبا وضصبا يعني عرقله يعني اجي كتمت صعوبات اقلك هذا بس الحمد لله وكا قلتي مقادان ازمه شي يعني ممكن خو نادا كسي قالك انتقاد هاتن قالك تعليقات هاتن قالك تشت هاتن قالك يعني بس الحمد لله وكا قلتي مسرق خو رافت واسمه شي مريخو مثلا دائما جن يعني دوراخو وكا قلتي شهاب دورة بشتغلن أو بكن مشروعي خبيك بينن هربن يعني خمازن كن يعني بلا تشتكي ناطرسن بلا بمشن ريا خدا يعني وكا قوتي إنها راستا وكا يعني أزمة زوجم بس وكا قوتي سر بجارة أزمة على خريبتينم سیهام هیوی دکه کو پروژه خو برفرهتر بکا و جهه کی خوینی تایبت ده دل جواکی ده چه بکه. بالام ده والله مشروعي خلا وقوتي متعدد أشيكم إن شاء الله وكا قوتي أز تشتكي بنجحم أز تخازم هر تقدم بكم يعني. پروژه سیسو نها وک میناک گباش آدست بشخرین جنان تدیتن و هیوی تکرین کو به درفت گباش بو گلک جنان کو بخوازن دوار بازرگانی و پروژه آنده گاوین و باویجن.